ikaze muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Biramutse bite? Mwaramutse mute mwebwe? Nizere ko mwaramutse neza abagiye gusenga. Uyu ni ku munsi w'Imana, ejo twari mu isabato, ariko n'uyu munsi ni umunsi w'Imana. Abagiye gusenga tubifuriza kugira icyumweru cyiza. Biramutse bite mu bice bigiye bitandukanye. Bakunzi ba Kigali Rio News, ni amakuru atandukanye muri zone y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri zone zigiye zitandukanye, haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Biravugwa yuko muri Nyiragongo, muri Virunga, ibintu byahinduye isura. Ni mu gihe kandi Masisi, Warikare naho ari ibicika. Imirwano irakomeye kandi irakomeje mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi mu duce twa zone ya Uvira naho byahinduye isura. Ni munyemere rero tuze turebe akantu ku kandi, tumenye uburyo ki byifashe mu bice bigiye bitandukanye. Ku murongo wa telefone dufite umuroko w'ifoma, aho ari butujyane ku max agiye atandukanye, aduhe idonido bitewe n'uburyo ki biramutse nuko byifashe. Ni mu nkundo rero tubanze tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwese mo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere, nta kindi musabwa ni ugukanda subscribe mukinjira mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemere rero tuze turebere hamwe uko situwasiyo ihagaze. Jye muri kumva kandi mugiye gukomezanya. Ndizamiye aho umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse neza. Igitondo cyiza. Yego, igitondo cyiza kuri twese. Yes, nibyo amakuru mfite ahangaha aranyemeza ko operasiyo zikomeye kandi zikomeje mu bice bigiye bitandukanye byo muri Nord Kivu, aho bivugwa ko muri Virunga hakirumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye gusa, nta mbunda ntoya zirimo. Izi operasiyo wenda sinzi nubwo ubarizwa muri Sud Kivu, ariko amakuru ya Goma uyakurikirana, kandi nzi neza ko habaye, ariko unayakurikirana ngira ngo kuba wenda wanandusha. Bwana Bizima, byifashe bite? Ni operasiyo iriyo imaze n'iminsi, ntabwo ari iy'umunsi gusa, uretse ko mu minsi nk'ibiri itambutse nta rusaku rw'imbunda rwumvikanagamo, ariko uyu munsi mu rukerera ndetse kugeza umunsi w'ejo igicamunsi hose ni amasaha yumvikanyemo imbunda ziremereye. Ubona ko n'ubundi igikorwa cya M23 gikomeje hano muri pariki ya Nyiragongo ndetse na pariki ya Virunga, mu buryo bwo gukumira bya bitero bihora byiza bisatira hano mu mujyi wa Goma. Ubona ko byari bisa naho bihibasiye, ariko habayeho kuba barahaye abaturage bo muri tuno duce dusa naho dusatira izi pariki ko bagiye kuba umutekano utese. Ariyo mpamvu ubona ko hari operasiyo y'ingabo zitavayo zakomeje. Hagenda hacamo iminsi rero yo kumva ko nta mbunda zumvikanamo, bitewe n'uko iri shyamba ari rinini kandi kugira ngo umuntu agaragare igice ririmo biba bigoranye. Iyo bibaye nk'ibyumvikana, haba habaye igikorwa cy'uko baba basa naho bageze ikindi cyerekezo bajyamo, kuko ubona ko iri shyamba banga kurivamo, ahubwo bakarwana mu buryo bwo kurizenguruka, banga kurisohoka, kuko ubona ko bategewe mu mpande zose gusohokamo ari ikintu kigoye cyane. Yes, nibyo birumvikana. Mu minsi yashize ndumva twari bw'abakunzi ba Kigali News, aho bivugwa ko n'ubundi harimo abasohoka bafitanye communication n'ababa bari mu masantere agiye atandukanye, ababa mu giturage. Magingo aya bigaragaza iki, cyangwa kuri ubu birasa nk'ibyahagaze, cyangwa na n'ubu ngubu barakibeta bakaza bagakorana na bamwe bari mu biturage by'iki gice cya Goma? Oya, ntabwo bicongera kubaho kuva kiriya gitero cyabereye muri hano za Mugunga mu cyumweru gishize. Ntabwo bari bongera gusohoka, kuko kuva icyo gihe operasiyo yahise isa n'iyinjira cyane. Babanje kwibanda kuri pariki ya Virunga nako ya Nyiragongo. Nyuma aho cya gikorwa kibereyeho nibwo bahise binjirira pariki ya Virunga. Ubona ko isa naho bari barayikoreye, ko nta bikorwa by'urugomo byahaherukaga. Ubu rero ni operasiyo ingabo zitavayo
bitagomba no kugaruka ari uko umwanzi ashize muri izi pariki zombi. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko na zone ya Masisi umuriro watangiye kwaka, ibitero byatangiye kubaho mu gihe hari amaze iminsi hari agahenge, ndetse bikanakomerana ko wenda na Warikare naho bitameze neza. Byifashe bite saa iyi ngiyi? Ni mu gice cya Masisi muri aka gace ka Kiwati hari koalisiyo nini isa n'ishyize hamwe mu buryo bwo kugaba ibitero kuri M23, isa n'ibitaherukaga ariko ubona ko ari ibisanzwe kubera ikango bafite cy'uko M23 irimo gutegura amaoperasiyo akomeye cyane muri Warikare. Izi nce zose zisa n'iziyegereye, uri kubona ko hari ikibazo cyane gikomeye cy'ubwikango kuri FDLR, ndetse ubona ko yahagurukiwe ku rwego rwo hejuru ko ari umutwe bashaka gusa naho bashyiramo intege cyane muri iki gice cya Masisi, ubona wabaye nk'aho wakigize nk'indiri yayo. Bafite umwanzuro w'uko bagomba gusa n'abayirukana cyane bikomeye, igasa naho yakwerekera muri Warikare. Ibi bice bya Masisi igasa naho bitongera kurangwamo n'uyu mutwe wa FDL ndetse n'abazarinda, ariko bo mu buryo bwo gusa naho birwanaho nibo bari kugaba ibitero, ariko aka gace n'ubundi ntacyo babashije gusa naho bageraho, kuko aho bagaba igitero n'ubundi bashubijwe inyuma, ndetse basa n'abakurwa no mu gace bari basa n'abaherereyemo, buryo na n'ubu ngubu imirwano isa n'igikomeje itarahagarara. Ku rundi ruhande rwa Warikare ni hano hafi ya Pinga muri akise ya Minjenje, naho ni FDL na FARDC n'ubundi nabo bagabye igitero ku birindiro by'ingabo byari bihari. Ni uduce turimo posti nkeya za M23 cyane, ku buryo bagerageje gusa naho basaranganya bazishyira henshi, ariko ku buryo usanga pozishyirimo abasirikare bake, ku buryo ari nacyo gitera FARDC ndetse n'izi wazarendo muri ibi bice gusa naho bagaba ibitero, kuko baba bafite amakuru y'ingano y'abasirikare bahari. Ni ikintu rero ubona ko M23 ariyo mpamvu imaze iminsi ideployinga muri utu duce ingabo nyinshi cyane. Ubona ko n'ahangaha byanze bikunze izo operasiyo zishobora kuba zo gusa naho bagaba ibitero ku birindiro bya M23, bishobora kuba ari nk'iza nyuma, kuko hari operasiyo yiri gutegura yo ku rwego rwo hejuru yo gusa naho yigarurira ibi bice FDLR zisa naho zituyemo muri Masisi. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko ubona yuko AFC M23 bafite intumbero yo kongera kwisubiza Warikare. Ibi kandi byigeze bibaho, bafata Warikare baza kuyirekura. Niyo ngaruka yaba kuri AFC M23 nziza yo kuba bafata Warikare yose? Ikintu kiriho, yego, ikiriho ni uko ubona ko intego bafite ari uko basa naho bakwigarurira iyi Warikare mu buryo bwo gusa naho bari gukumira umutekano ukomeye wo muri Masisi. Ubona ko ariyo basa naho bashaka kugarura umutekano, kuko ubona ko byanze bikunze iyi Warikare nk'uko barayifite mbere ibisa naho isaka iki gice cya Masisi nini igifunze mu bice by'inyuma, kandi ubona ko ari agace cyane gakunze gukoreshwa na FDLR. Rero kuva Masisi bayifite ibice byinshi, mu buryo bwo kwigarurira ino Warikare baba batanze umutekano ukomeye kuri zone ya Masisi, ku buryo ubona ko ari ibirindiro bikuru cyane ndetse n'ibikorwa bikomeye bya M23 bisa naho biri. Rero nta buryo utashakira umutekano igice cyawuherereyemo kandi ushizemo imbaraga, ubona ariyo mpamvu harimo gusa naho binjira muri Warikare mu buryo bwo gukumira iriya mitwe yose baba basa n'abayisunikiye kure cyane, itakongera gusa naho itekereza kurwanira muri ibi bice bya Masisi. Yes, Bwana Bizima, rero reka tunyarukire muri Sud Kivu, nyuma y'uko ku munsi w'ejo umpa amakuru umbwira yuko ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barunze imbunda ndetse n'abasirikare benshi mu bice bigiye bitandukanye, ndetse bigaragaza ko biteguye imirwano ikomeye, ndetse unambwira ko ahari aho urusaku rw'imbunda ntoya rwumvikaniraga mu misozi ya za Kirungwa ariko itari ikanganye. Sayi muri iki gitondo byifashe bite Bwana Bizima? N'ubundi ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kiri gutegurwa ku mpande zose, yaba ari kuri FARDC ndetse no kuri M23 muri izi nce
zose zisatira umujyi wa Uvira na Plaine de Fizi, ndetse ubona ko imyiteguro iri ku rwego rwo hejuru, ndetse umunota ku wundi rwose n'ubu tuvugana wakumva amakuru wahawe ko rwambikanye bijyanye n'imyiteguro yarayeho. ubona ko uruhande rwa FARDC bazanye ingabo nyinshi muri ibi bice, ndetse ku buryo ubona ko hano za Kiriba ingabo zihari n'intwaro zahashyizwe ku buryo buhanitse cyane, tutari tuniteze ko muri buze gutya nta mirwano ihabaye, ariko urabona ko byanze bikunze ari ikintu kiri gutegurwa kandi kiri buze kuba ku mpande zose. ubona ko FARDC irimo isa n'itangurana, bivuga ko yo 23 ishobora kwigabaho ibitero, ndetse ushobora no kubona ihutse akaba ari nayo ibibanza bijyanye n'imyiteguro ifite, kandi urabizi neza abantu benshi ntabwo bajya bakunda kugabwaho ibitero akenshi nka FARDC, kuko niba ugerageza kugaba ibitero bikarangira n'ubundi hakuye ibibazo, kuba wayigabaho ibitero ibi bitinya biteye ubwoba cyane, ku buryo byanze bikunze ariyo mpamvu ukunze kubona ko itangiza imirwano aho ariho hose. Yes, mu misozi ya Kirungwa hari kumvikana urusaku rw'imbunda zimeze zite ko bivuga yuko hariyo irasanwa rikomeye bitewe n'uko bashaka gusubiza inyuma iri huriro rya FM23 kugira ngo ritazamanuka muri Uvira abandi bagaturuka Sange bakabagoteramo hagati. Bwana Bizibu, Kirungwa hanakomejwe cyane koherezwa ingabo ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, mu buryo ubona ko ari agace gasa naho kari ahantu heza cyane mu buryo bwo kurinda umutekano w'ibice byo hasi, ariyo mpamvu ubona ko bakitayeho kandi batinya ko M23 yakigarurira. Ikaba bibaye ikindi kibazo cy'uko bafite ikindi gice gisa n'ikigenzura ibice byo hasi. Ni imirwano ubona ko babikora ari nka teste, kuko iturika ry'imbunda ntoya zahavugiye bwari uburyo ubona basaga n'abashaka kugira ngo barebe pozisiyo yawo uko ihagaze, ariko bitashubijwe cyane na M23, kuko yari bizi neza ko atari ibitero bagabye ahubwo ari imyiteguro barimo, kandi ni ibintu bigaragara. Rero ni ahantu ubona ko hari mu duce n'ubundi twashyizwemo ingabo, kandi turimo kwitegura ko hashobora kuba intambara zikomeye muri iki gitero bari gutegura, kandi ubona ko gisa n'icyazengurutse ibice byinshi, kuko no muri Warungu naho ari uko bimeze, naho hari operasiyo ihari nayo ya FARDC, ibitero nabo bagabye kuri M23 mu gace ka Kanyora muri Ninja. Ni uburyo ubona ko basa n'abari guhagurutsa ahantu hariho hose imirwano, uburyo bwo gusa naho baha akazi kenshi M23 muri ibi bice, ubona ko bashaka kwisa nihuga cyane ntiyite ku gice kimwe, ku buryo wenda babona ko byabafasha kuba babasha kuresista intambara muri ibi bice bitandukanye. Bwana Bizima, amakuru aratubwira ko n'ubundi AFC/M23 isa nkaho ndetse byagiye binagaragara, hari ibyaciye ku rukuta rwa Bertrand Bisimwa AFC yarangije kunyomozaho, bari banditse ko AFC ishaka kuva mu mujyi wa Bukavu, ariko umuvugizi mu bya politike Lawrence Kanyuka yaje gutangaza ko ibyo ngibyo atari byo, umujyi wa Bukavu batawurekura, ndetse ibi bikaba byari byateye urujijo ihuriro cyangwa abakurikirana intambara ziri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima, urabona ko bishoboka ko AFC yarekura umujyi wa Bukavu? Iyo ni propaganda, nta nubwo ubundi byakanagiye mu itangazamakuru, kuko ntabwo ibyo byigeze bibaho. Niba bajya gufata agace kangana na sekita kaguyemo ingabo ndetse hatakaje amaraso menshi umujyi nk'uriye, urumva warekurwa ute? Haba ari ku nyeshyamba, haba ari kuri FARDC, haba ari no ku mutwe uwo ari wo wose wiboneye, niyo yaba ari wazarendo ziwufite, ntabwo zapfa kuguha gusa nta kintu kibaye kidasanzwe. Iyi ni propaganda yari izamuwe na FARDC bijyanye no gusa naho bazimanganyaga, bari gusa naho bari kujijisha mu buryo bwo kwisobanura kuri iki kibazo cyabereye i Goma cy'uriya munyamahanga warasiwe. Ntabwo yaba ari politike nziza yo kumvikanisha ko yo mu 23 iri buve muri Bukavu, nta mpamvu igaragara bigeze bagaragara.
ariko Bwana Bizima byagiye bigaragara no mu mujyi wa Uvira bavuyemo kandi hari abenshi bahatakarije ubuzima. Kubyumvisha abantu ni ibintu wenda bishobora kugorana bitewe n'uko n'umujyi wa Uvira bawuvuyemo. Urumva rero wenda ababikurikiranira bya hafi bashobora kuba bati ese ko n'ubundi n'umujyi wa Uvira bawuvuyemo kandi bari bawufashe, sinakibyo no muri Nord Kivu hari imijyi bagiye bavamo. Dufate nka Warikare yari iri mu biganza by'ihuriro rya M23 ntibayirekuye se? Birumvikana ahubwo icyo mbaza mu makuru waba ufite yawo, icyo gitangazamakuru cyangwa watangaje ko M23 yava muri Bukavu yavuze ko ari impamvu ki yabakuramo, ari uko hari imiryango mpuzamahanga bitangaje cyangwa ari ubushake bwabo bwite? Bavuze ko ari ubushake bwabo bwite bwo gutanga agahenge ndetse n'umutekano, ariko n'ubundi mu itangazo ryasohowe n'umuyobozi mu bya politike Lawrence Kanyuka yavuze ko ari propaganda za FARDC, ariko nkatwe tuba dukurikirana ibitangazamakuru dushobora no kuba ati wenda hari uwakoresheje Lawrence Kanyuka nk'uko byaciye kuri X ya Bertrand Bisimwa. Urumva rero bisaba byibuze ko tuba tugomba gushyiraho umucyo ku bantu bari hafi aho ngaho, akaba niyo mpamvu tuba tukubajije ikibazo nk'icyo ngicyo kugira ngo duce impaka. Bwana Bizima, yego amakuru ahari kandi na M23 yagiye bivugaho nubwo itarashyiraho itangazo wenda ribinyomoza, ariko icyo ni ikinyoma rwose, n'umuswayi wese yabikumva ko ari ikinyoma. Ntabwo watanga umujyi ungana kuriya wa kabiri muri Sud Kivu na Nord Kivu ku buryo wajya kuwutanga mu buryo bwo kugira ngo utange agahenge kagatangiwe no muri Sud Kivu. N'ubundi urabizi neza ko intambara iri Uvira mu gace n'ubundi batagenzuraga, bakabaye basa naho ahubwo bari inyuma yako ibirometero birenga na 20 cyangwa 30. Ntabwo watanga umujyi nk'uyu gusa nta mpamvu igaragara. Uvira urabona ko impamvu yari ihari, ndetse na Warikare impamvu yari ihari igaragara yo kugira ngo bawutange, basubiye inyuma mu buryo bari babisabwa, ariko ntabwo byumvikana uburyo ki batakaza agace nka kariya ku mpamvu zabo bwite. Yes, Bwana Bizima, ari kugira ngo duce impaka. Abenshi bari bavuze yuko ihuriro ryose rishobora kuba ryavuye Bukavu, ariko ubwo bitwemeje abakunzi ba Kigali News, nayo mpamvu twabasezeranye ko tuzajya tubaha amakuru acukumbuye kandi yizewe atarimo amakabya nkuru. Nuko situation ihagaze Bukavu iracyahari kandi iracyaganjemo ihuriro rya M23, kandi namwe murabyumva ko operasiyo zitaba ziri gutegurirwa mu birometero bingana kuriya hakirimo abarwanyi, ndetse mubizi neza ko hari ubwo nayo nayita nka base militaire ya M23 muri ya misozi ya za Remera mu gace ka Sange. Mbona no kuvuga ko ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo ubwo byari ku wa gatandatu bakoze ibyo bita salongo niko babyita, ariko wenda mu rurimi rwumvikana bakoze umuganda abasukura kano gace ka Sange. Ubona yuko abaturage bari bishimye. Magingo rero biragaragara ko imirwano yongeye kubura mu duce dutandukanye, kandi ubona yuko iganje. Bwana Bizima, ni iki kiri bukurikire ko ubona yuko ihuriro rya FARDC rifite urwikango ko ubwirinzi bwa M23 bwageze mu mujyi wa Uvira? Ntabwo byabura gusa naho bagira ikikango, nubwo wenda ntaramenya neza ko bamenya amakuru ko ushobora kuba bukirimo, ko babonye iriya modoka ariko nta makuru nyayo bafite y'igikoresho cyarimo. Kandi ubona ko byanze bikunze niyo babimenya ko cyarimo, kugira ngo ujye gusa ku mujyi wa Uvira ungana kuriya ugere muri buri rugo, ari ibintu bikomeye cyane ku buryo haramutse habayeho nk'imirwano muri aka kanya cyangwa muri iyi minsi ya vuba, habaho ikibazo cyane kuri FARDC kuba yagerageza gusa n'ikoresha drone muri bino bice, uburyo bishobora kuyigora cyane, ndetse yahurira n'ikibazo gikomeye nk'icy'ubushize yari ifite. N'ubundi urabona ko imirwano iheruka n'ubundi ntabwo drone hano byabashaga ko yarenga kano gace kabo bagenzuraga ka Uvira. Rero ni ikintu gikomeye, ariko ubona ko byanze bikunze bashobora gufata izindi ngamba, kuko bafite ubushobozi bakaba bareba izindi nzira bakoresha, cyangwa se bakazana ubundi buri hejuru y'ubu bwirinzi bwari busanzwe bukoreshwa na M23 muri kano gace.
Yes, Bwana Bizima, muri zone ya Minembwe nyuma y'uko bagabwaho ibitero muri iki gitondo cya kare byifashe bite? Minembwe haracyariyo gusa naho ari operasiyo n'ubundi ziri gutegurwa na FARDC mu mugambi wabo wo gukomeza gusa n'abagaba ibitero, ariko nyuma y'ibitero bya drone byo ku munsi w'ejo ubu nta bibyukiyeyo. Ubona ko byanze bikunze kuva biriya bibayeho, kandi ubona ko byari ibitero bifite imbaraga cyane by'ubugome, byari bifite umugambi wo kumara abaturage muri kino gice no kwangiza ibyabo. Asa naho kuba bishakuje cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse bivugwa n'abantu benshi, asa naho babaye nk'abagiramo ikintu cy'itikango ku buryo nta drone yongeye gusa n'igaruka muri ibi bice, ariko bitabujije ko ingabo zihari za coalition ndetse zikomeje gusa naho zagura ibice zirimo mu buryo bwo gukora deployment, banongera ingabo mu bice bitandukanye. Ubona ko n'ubundi bijyanye n'ibitero n'ubundi bikiri gutegurwa isaha n'isaha bishobora. Yes, Bwana Bizima rero habaye hari ibyo tutakubajije muri iki gitondo cya kare, wakwapudetinga abakunzi ba Kigali News. Yego, amakuru nakongeraho nuko uyu witwa Colonel wa M23 Biyoyo n'ubundi nawe ni posti yari yaravuye muri FARDC yiyunga kuri uyu mutwe wa M23. Yakomeje kuvuga ko yaburi ibirengero, ariko amakuru asobanutse muri iki gitondo nuko nawe ari mu bari gushaka amakuru cyane, kandi bigaragara ko byariho cyane, ari nawe wakundaga kuvuga kenshi basa n'abamutsinda bavuga ngo Colonel w'umugambanyi yaje wiyongera kuri wari usanzwe n'ubundi wari wafashwe Yannick Chisolo wari wavuzweho mu masaha yatambutse ku munsi w'ejo. Uyu nawe abaye umuntu wa kabiri ukomeye wabaye nk'ufatwa mu buryo bwo gushakaho amakuru y'ubutasi, ko n'ubundi yakoreraga FARDC atanga amakuru yose ashoboka muri M23. Yes, Bwana Bizima rero reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo cyo kuba iki cyumweru, ndetse Imana ikomeze ibane nawe kugenda imbere mu bice bigiye bitandukanye ubu ucamo, ndetse biba bitakoroheye. Yego, murakoze cyane, igitondo cyiza. Yego, namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha aturuka kuri Nyagasani, tubonaho no kwihanganisha abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.